Mlaen ar bêl tuag at Williams, di gwneud y dda i'r rheoli'r bêl. Eisiau cefnogaeth nawr. Jones yn aros yn y canol. Y bêl yn dod nôl at Gibbs yn claddu ddi. Jay Gibbs yn dathlu gol gynta i Llandudno. Mae'r ymwelwyr ar y blaen ar ôl 5 munud. Ond pêl gyflym, pêl glyfar lan tuag at Williams. Ond mi roedd Jay Gibbs yn cyrraedd ac yn gallu claddu hwnna'n berffaith. Tafliad hir dod mewn gan Bownford. Peniad clyfar. O! Yn wych dros ben pawb. Ond mae'r liman di chodi. Y gol yn sefyll. Sears sy'n dathlu. A'r gol mor syml. Bownford ar tafliad hir i'r Cwt Cosby. A neb yn herio Sears. Danny Hughes. Cyffyrddiad trwm yn colli meddiant. Rushton. I droi, i drio bwydo Ethan Jones. Nawr te, 1 am 1 yn erbyn yr amddiffynwr. Jones yn taro. Ac yn taro'r postyn. Yr ergyd yn 1-1. Cyfle arall y trwma i Llandudno. Y peniad gan Williams, y bêl nôl. A cyffyrddiad rhwydd arall. Gibbs yn ddathlu am yr ail dro. Baines ar gic rydd yn codi honna i'r Cwt Cosby. Fe laniodd honna ar blat i Gibbs. Fletcher ymlaen. Ethan Jones. Trio creu lle ac yn taro i ac yn gwasgu ddi. Heibio'r golwr ar Drenewydd nôl yn gyfartal. Y blaenwr yn derbyn hon gyda'i gefen wrth y gol. Digon o waith i'w wneud. Mentro un ffordd ac yn taro'r bêl ffordd arall. Dwi'n yn siŵr a gyffyrddodd hon ar amddiffynwr. Ac ar ôl 2 funud a hanner yn yr ail hanner, mae'r sgôr yn gyfartal. Cic gornel i'r Drenewydd. Craig Williams yn paratoi. Codi hon i'r canol, Bownford yn aros. Y bêl nôl at Denny ar y mil o cwrt. Wedi taro hon yn dda. Oedd hi'n ergyd anodd iawn i gadw'n isiel. Fe nath Denny ore. Ond oedd hi ore ddim yn ddigon. Fletcher a Dackle. Jones. Rushton yn gadael honna. Bownford yn y Cwt Cosby. Lawr ag yn drosedd o'r cefen. Cic o'r smotyn a chardyn felen. Yr eilydd Lee Thomas yn llorio'r blaenwr. Llandudno ar y blaen dwywaith. Drenewydd wedi brwydro nôl. A nawr ar y blaen ei hunain. Nick Rushton i bedwaredd gol yn erbyn Llandudno a tymor hyn. Hon o'r smotyn yn haws na'r lleill. I think we played all right. We just conceded 2 really poor goals. The second goal was a really poor goal, and it gave them a bit of a boost going into half time. But to be fair, second half we lengthened our game a little bit. We tried to get in behind them a little bit more, and we felt it was just too much in front of them first half. And once we did that, we looked a real threat. And we created some good chances, and you know, we got back to 2-2. Great strike by Ethan. Delighted for Ethan. It's his first goal for the club, and hopefully he can go on a little bit of a run now to the end of the season. And then we scored a really good third goal. The movement and the passing up to the instant for the penalty was fantastic, and you know, I thought we were just deserved for it really. In the second half, I thought we had good control of the game, and you know, another pleasing performance. It was important after the last home game that we put 3 points on the board, and we've done that today. Ia, ond eto fedrai'm fod rydw critical ar y chwaraewyr, achos nath nhw sticio'r game pan maen nhw wedi roid o tan y funud ola. Ond mae rhaid ni fod yn gleferach ar cael lawr pan da ni'n mynd ar y blaen fel 2 yn i fyny. Mae rhaid ni fod fwy tin yn y cefn. Mae rhaid ni wneud siŵr bod bob clearance yn mynd i ochr arall y cae, a da ni'n wedi gwneud hynna heddiw yma. And also security place in the Welsh Premier League next year as well. Does that settle anything, or was it never really in your mind? Well, look, yeah, of course it was, yeah, because I think come end of October, beginning of November, we were second from bottom. So to do it now with 4 games to go, mathematically, that's a big statement for us. You know, people probably won't give us credit for that because what we've done in the last 4 seasons when we've got in the playoffs. But you know, the summer we had with the players we lost, and you know, we had to recruit and try and integrate those players into the team. And you know, we've seen I think you've seen our results now since December onwards have been really good. Probably and the form table up there in the top 6. But we had a poor spell of 6-7 games, which cost us. But you know, hopefully we get the credit for that, because it's a big achievement. It's up there with everything that we've done at this football club in terms of staying in the league, because the competition, you know, the teams that are in it, the toughness of the league, for us to stay in it and be where we were end of October, beginning of November. I hope everyone gives our players and our club the credit for that. Felly, am weddill y tymor, does dim llawer o gemau ar ôl a dim llawer i chwarae am yna. Beth yw'r cynllun? Ydy'n anodd codi'r chwaraewyr?
Yndi, achos ma nhw'n siomedig. Ma nhw'n siomedig ers pidio cael i'r 6 ucha. I fi'n bersonol, dwi'n cytuno fe hynna, achos dylech chi dal codi chi'n i bob gêm bel droed, ond dyna di peth dwi wedi bod yn gwffio'n erbyn ers dod i fewn i'r clwb. Ond na, da ni wedi dechrau planio'n slo bach, wan, dwi dal yn poeni am y gwylodion. Mae gen i 4 gêm i fynd am awsos nesan yn anfarth i'r clwb. Felly chi dal yn becso bod y tymor ddim cweit drosodd eto? Yndw tad, dim tymor mathemategol lle. Dwi'n gwybod beth yw'r pwyntiau wan lle, ond da ni dal yn edrych o dan ni. Mae gen i Aberystwyth adra wsos nesaf sydd yn mynd i selio'n lle yn yr uwch gyngrair os da ni'n curo lle, felly os na fedrith y chwaraewyr gael i fyny at y gêm yna, dwi'n gwybod beth fedrwn nhw gael i fyny at.